Dragi gledalke in gledalci, smo v Beogradu na Filozofski fakulteti. Z menoj je profesor zgodovine umetnosti Nenad Makuljević. Pozdravljeni. Profesor Makuljević, vi se naročito bavite sa vizualnom kulturom u Srbiji, posebno spomenicima i odnosu između politike i umetnosti. O tome ste napisali više knjiga. Avnojska ili Titova Jugoslavija je puno pažnje posvećila antifasističkim spomenicima. Posle raspada Jugoslavije puno tih spomenika se je zanemarilo ili uništilo. Recimo u Hrvatskoj su po nekim podacima Saveza boraca uništili preko 3000 tih spomenika. U Srbiji se nije, koliko smo mi putovali po Srbiji, istraživali, nije rušilo te spomenike, neki su se zanemarili, ali poznato je da su maknuli, da se maknuo recimo Titov kip iz Užica, iz centra grada se maknuo pozadi na dvorište muzeja, ali nije se uništio. A u Beogradu se desilo nešto slično sa spomenikom Borisu Kidriću, to je poznati slovenački revolucionar, sekretar Oslobodilačke fronte slovenačkog naroda i posle rata ministar u saveznoj vladi Jugoslavije. Je li nam možete ispričati šta se desilo, zašto se taj Kidrić isto premestio na drugo mesto, kakva je ta priča sa tim spomenikom? Hvala. Pa pitanje spomenika u stvari je političko pitanje u prvom redu i kao što ste rekli, te politički odnosi i stavovi prema jugoslovenskom nasleđu ili prema Jugoslaviji socijalističkoj u vreme posle njenog raspada određivali su sudbinu spomenika širom jugoslovenskog prostora, da tako kažem, od republike do republike, od nove države do nove države. Odnos prema tim spomenicima je bio različit. Hrvatska je poznata po tom najekstremnijem odnosu, jer je tamo najveći broj srušenih. U Srbiji se to nije desilo na takav način. Srbija ima svoje specifičnosti, da je Milošević bio s jedne strane neki spoj nacionalizma i boljševizma i oni su otprilike manje više zanemarivali pojedine spomenike, znači nisu ih održavali, dolazilo je do njihovog propadanja, to je ono što se dešavalo sa pojedinim spomenicima, ne svima, ne svuda. Ali nekog organizovanog državnog rušenja nije bilo. Kao što ste rekli, sad ti procesi nacionalizacije Miloševićeve podrazumevali su s jedne strane detitoizaciju i onda je dolazilo do te velike izmene. Svuda su glavne ulice bile posvećene, zvali su se ulice Maršala Tita ili tako. I škole i sve to je sve promenjeno. Jedini spomenik koji je grad Užice, koji se je prezvao Užice, pa je onda, kao i Velenje, dobio jedan od tih gradova koji su dobili Titovo u nazivu, svi su promenili i Užice više nije bilo Titovo Užice, nego Užice, onda su oni sklonili, taj spomenik nije uništen. I sad jedina je jedan od tih primjera interesantnih po mnogo čemu, to je ova priča oko spomenika Borisa Kidrića u Beogradu. S jedne strane, meni se čini da mi nismo, ja nisam čitao barem, dovoljno o kultu Borisa Kidrića. Boris Kidrić je umro kao mlad prvoborac, istaknuti komunista i barem u Srbiji je bio, mnoge škole su nosile njegovo ime, znači mnoge institucije, mislim da je nuklearni zavod u Vinči se zvao Boris Kidrić, znači mnoge institucije su imale njegovo ime, ali posle toliko vremena nekog i čak ja mislim da su svi zaboravili ni njegov značaj ovde, jer ovde nije i figurirao nešto mnogo, a njegov spomenik je podignut 63. godine. Sada tu dolazimo do jedne vrlo zanimljive stvari, da je njegov spomenik bio ocenjen kao najuspješnije umetničko delo. To je sad jedna razlika. Autor je profesor i akademik Nikola Koka Janković i čak i danas možete u njegovoj zbirci u Kragujevcu, gde postoji legat Nikola, javna zbirka, da se vidi model za skulpturu Borisa Kidrića i skulptura Borisa Kidrića je u mnogim tekstovima opisana kao najbolje portretsko rešenje u skulpturi, kao remek delo, kao umetničko remek delo. Dolaze 90. godine i tu sada mislim da Kidrić, ova skulptura, strada u nekoj recepciji novih srpsko-slovenačkih odnosa. Kidrića više niko ne pominje. Ako bi se vratili u nove 90. godine, niko o Borisu Kidriću ne govore o Dolancu, govore tako nešto, ali Kidrić nije nešto, prosto je odavno i umro. Međutim,
i čini mi se da oni pokušavaju u stvari da u toj sada nekom svom odnosu prema Sloveniji, čak sam na jednom mjestu čitao, sklonit ćemo ga zato što su Slovenci nama to radili, nešto radili. To je kao neko objašnjenje. U isto vreme je postojalo, treba reći, nekoliko ljudi je pisalo kontra. Jedan umetnik, Mileta Prodanović, je pisali, pa ovo je vrhunska skulptura, zašto bi se sada vi menjali pamćenje i ljudi i javnu memoriju, kad ona već tu stoji 30 godina, više 30 godina, ona je sklonjena 96. Znači ona je 33 godine bila na tom mestu, i čak i simboličko, šta se tu posle dešavalo? Oni su pomerili tu skulpturu, i stavili su je kod Muzeja savremene umetnosti. Jeste muzej savremene umetnosti. Sada, a na to mesto je neka replika spomenika knezu Milošu postavljena, na mestu gde je bila skulptura Borisa Kidriča. I ja sam skoro baš bio u Muzeju savremene umetnosti, pre možda 2 sedmice, i baš sam gledao kako je postavljen spomenik. Oni ni danas ne znaju šta da rade sa njim. To je javni spomenik, dobra je skulptura, ali je javni spomenik. A oni ga stavljaju u park skulpture kao gde idu neke apstraktne skulpture i tako dalje. Tako da je taj, nažalost, spomenik doživio tu vrstu sudbine koja je izraz jednog konkretnog političkog stanja, ne nečeg drugog, i to nekog generalnog odnosa. Ja mislim čak ne ni toliko samo Kidriča, jer to o Kidriču se mnogo nije ni pričalo, nego se pričalo kao nekom, o tom spomeniku faktičku, kao nekom simbolu slovenačkog, komunističkog prisustva, tako nečega. To je ono što se sa tim spomenikom desilo. I, kažem, to je jedna od tih retkih epizoda, zato što neke druge stvari koje su bile socijalističke u Beogradu su vrlo kasno izmeštene. Znači, ovde je to je jugoslovenski socijalizam i njegove specifičnosti bile su takve da vi niste imali mnogo tih pravih socijalističkih spomenika ili opet niste imali mnogo Titovih javnih spomenika, ali recimo, zanimljivo je da je u Beogradu taj ideološki koncept bio zasnovan na tome što je u tom glavnom gradskom trgu, nekadašnjem i sada simboličkom trgu Slavije, tamo je podignut spomenik neposredno posle rata, jedna bista Dimitriju Tucoviću, osnivaču socijalističke partije, koga su komunisti prepoznali kao svog osnivača, mada to sad nije isto, ali nije važno, i oni su čak sahranili njegovo telo, to je najinteresantnije. Oni su i telo Dimitrija Tucovića sahranili na trgu Slavije, stavili su ostatke njegovog tela, jer on je poginuo u Prvom svetskom ratu. Oni su prenuli ostatke njegovog tela i stavili su ih na trg Slavije ispod spomenika. I to niko nije dirao. Znači, u svo vreme pričanje četnici jedno drugo, taj deo nije dirao i taj deo je tek pomerio Vučić kad je stavio fontanu. Ta skulptura telo je na groblju od Dimitrija Tucovića, a skulptura i dalje stoji negde na Slaviji, ali nije na centralnom mestu. Tako da nije problem, da je to pokazuje da oni nisu pravili neku doslednu deideologizaciju, otklon potpuni od komunizma. Miloševićevo vreme to nije, pogotovo ako znate i da je njegova žena jugoslovenska levica, oni su se makar nominalno pozivali na komunizam, već je bio na vrlo specifični odnos prema Sloveniji koji se ogledao u tom pomeranju te skulpture. Kako ste već pomenuli Miloševića, vi ste i zapisali jednom svom radu kako je Milošević dozvolio da se postavi, kad je bilo to još zabranjeno, spomenik Draži Mihajloviću na Ravnoj gori. To je bilo, dobro, postavila ga pokret obnove, srpski pokret pod vodstvom Vuka Draškovića. Kako to da se to dozvolilo? Vi ste i zapisali da tad je krenula nekako simbolička, najveći, videla se ova revizija istorije u Srbiji sa ovim spomenikom. Kako vi to... Pa ja mislim da i oni, znate, kod Miloševića, to je zanimljivo kako to vreme gledate, možda još uvijek nije dobro sagledano skroz, nešto iz ličnih memorija. Milošević nikad nije koketirao sa četnicima, on, lično, nikada. Postojalo to nacionalističko raspoloženje koje je raslo i tako dalje, koje se i onda referiralo i na četnike. Postojale su političke partije koje su i bile i do dana današnjeg, da kažemo, koje su afirmisale ili o četničkom pokretu govorile pohvalno. Ja mislim da je on to zaista dopustio da se napravi, jer to je napravljeno na Ravnoj gori u nekom planinskom predelu. Znači, to je u stvari simboličkom topografiji zemlje, to nigde ništa ne znači. Ali tamo je bio četnički pokret. Jeste, ali i tamo je bilo četničko okupljanje. I meni je tada to delovalo, a i sada, da kada dođe taj dan, to je uglavnom, to je kad je bio taj četnički ustanak 13. maja, oni se okupe tamo, tu se jedu, piju, izduvaju, izlude i on je, kao da je nekako, on nije mogao da zabrani to,
a onda je napravio, kanalisao je to ka jednom mestu i da se na tom mestu u stvari sve to odvije, verovatno je mogu sve da ih snimi ko dolazi i da sve iskontroliše i da to oni budu tu pod nekom kontrolom. Na drugim mestima on to nije dozvoljavao, ma koliko da su se pevale pesme i radilo to što radilo, mnogo veća afirmacija četničkog pokreta je došla sa takozvanim demokratskim promenama. Znači, jer su mnogo veći broj i spomenika različitim četnicima je podignut u stvari u tom periodu posle. A kako se je kreiralo uopšte ta politika postavljanja spomenika? Recimo, ako pravite neku razliku za vreme socijalizma, kako se pristupalo postavljanju novih spomenika i ako pravite neku primerjavu, neku razliku sa sada u Srbiji, kako se to radi? Pa ne, socijalizam je bio u odnosu na ovo danas jedan demokratski i uređeni sistem i u kome su zaista postojali i javni konkursi i stručne komisije i vi kada čitate te izvore iz različitih delova Jugoslavije, vi možete vidite da su neki spomenici Titu bili odbijeni, jer je neko smeo da kaže da taj spomenik nije dobar, umetnički nije dobar, da arhitektonski recimo narušava neku celinu. Znači, postoje su i takve epizode, nije čak imate iz tih opisa da je nužno, morali su te organizacije različite da se slože, ali oni su verovali, većina i skulptora je dolazila iz socijalističkog pokreta i tako dalje. Bogdan Bogdanović, koji je bio poznati skulptor i pravio brojne spomenike, on govori, kaže, njega zovu, on priča tim udruženju boraca, objasni simboliku, sve to kaže, oni razumeju, ne razumeju, nije važno, on je njima to rekao, u redu je, tako treba, on je kvalitetan i tako da. Danas toga nema. Vi ste onda imali demokratsku raspravu. Vi danas imate kritiku oko pojedinih spomenika koji ide u javnosti. Međutim, proces odlučivanja je očigledno u jednom vrlo malom krugu ljudi, recimo i kaže se, rekao Vučić, gotovo. I da li je to urbanistički dozvoljeno, da li je to smišljeno, da li je to pametno, da li je taj spomenik, bilo šta. Mi imamo tu veliku priču o spomeniku Stefanu Nemanji, koja do dana danas nije završena, gde smo na kraju saznali da je cena spomenika proglašena za državnu tajnu, što je apsolutna glupost, jer vi recimo i u socijalizmu, i u kapitalizmu, i u kraljevini, i ne znam, i u srednjem veku, uvek ste znali koliko imate para, pa prema tome dižite spomenik. Možda bi svi dizali zlatne spomenike, ali niko nima para za zlato. Ovde je jedino da je cena spomenika od početka tajna i da je, evo, iako je istekao rok te državne tajne, taj period istekao, do dana današnjeg to nije objašnjeno. I to vam pokazuje u stvari da vi imate neku zatvorenu proceduru gde čak i te informacije koje dobijate ponekada su takozvane simulacije, a u mnogim slučajevima vi nemate nikakvih informacija, samo vidite postavljanje spomenik, ko je odlučio, kad je odlučio, kako je to prošlo neke procedure, da li je bila nekakva komisija, nije. Tako da je to jedna, danas u stvari se pokazuje ta velika i apsolutna moć političara koja je čak mnogo veća nego što je bilo u vreme socijalizma. Znači, političar ili šef države odlučuje, on je urbanista, arhitekta... Sve. Pa ima najbolji primer tog taj spomenik nije... Bila je velika kritika spomenika Nemanji, ali recimo zanimljivo je to da je jedna inicijativa koja je usvojena, da je građanin Aleksandar Vučić predložio da se podigne spomenik kralju Aleksandru Karađorđeviću. A odmah su momentalno, to je prihvaćeno, znači građanin koji je inače i predsjednik zemlje, je to usvojio, kralju Aleksandru, znači Aleksandar za Aleksandra, a onda je Skupština grada momentalno usvojila taj predlog normalno i rešila da ga podigne, barem da će biti podignut pored predsjedništva u kome sedi predsjednik Aleksandar Vučić. I sad vi kad to vidite i kad spojite, vi dobijete jednu vrlo zanimljivu konstrukciju, ali koja vam pokazuje ogoljeno kako taj model ide. I onda ono što je najgore, izađe u javnost jedan ugledni književnik koji pripada kao nekoj građanskoj eliti i kritičkoj eliti, kaže da divno, treba nam kralj, on je monarhista, i kaže i slučajno da kralj Aleksandar ne bude neka moderna, ne znam, nego se zna kako, na konju, jedan lepi, veliki kralj, da se podigne. To vam pokazuje da vi imate, da nemate nikakve normalne procese. Vi svuda u svetu možete da imate inicijative koje dolaze od predsjednika države, ne kao građan, kao predsjednik države, on ima pravo na tu inicijativu, ali normalno,
Postoje neke druge komisije, postoje neki urbanistički zavodi koji mogu kažu ovde bi trebalo, ovde ne bi trebalo, ovo je moguće, ovo nije moguće, javni konkurs za raspolaganje novcem i tako dalje, to sve toga nema. Ali mislim da ste vi isto negdje napisali da su spomenici ogledalo svake vlasti, ne? Tako je, da. Svaka vlast postavlja, ruši i postavlja nove spomenike, ne? Ali zanima me kako ovi spomeniki što ih Vučić sada recimo gradi po Srbiji, kako interpretiraju istoriju? Pa tu imate ima raznih elemenata. Znači, njegov odnos, oni su normalno zasnovani na ovom talasu koji je njegov, da kažemo, političke ideologije. Jer Vučić jeste došao iz jednog krila i ideološki u mnogim segmentima deo tog nekog nacionalističkog krila i koje je sklono vrlo mitomaniji. I najbolji taj primjer vam pokazuje taj odnos prema srednjem veku. Tu je došlo u stvari do jedne, po meni, ogromne promene u oficijalnoj kulturi sećanja na srednji vek, koja čak mislim da ljudi ne shvataju kolika je ta promena. On je podigao spomenik Stefanu Nemanji. Stvar je u tome da je Stefan Nemanja bio monah i kao monah je promenio ime u Svetog Simeona, potom je proglašen za svetitelja u srednjem veku i on je pamćen u srpskoj kulturi kao Sveti Simeon Nemanja, kao svetitelj. Vidite jedan put što je u sakralnom elementu, znači u svim društvima srednjeg veka ili feudalizma, čak i građanskog društva, najviše, šta ćete više nego da je neko svetac. A vi sad od njega, tu njegovu svetost sklanjate i odjedan put pamtite njega kao nekog ratnika. I to je ratnika koji izgleda kao Conan, varvarin, otprilike, koji osvaja, ne znam, vizantijske zemlje i sve to. Imate, znači, potpuno tu vrstu heroizacije ličnosti srednje veka. Onda imate njegov specifični odnos prema ratovima 90-ih. To pitanje kod nas još uvek nije zatvoreno, tako da ga kažemo. Tu je sa mnogih strana došlo do pokušaja da se ta kultura sećanja na taj period uobliči, ali prosto to očigledno je bezuspešno urađeno. I Vučić je, prvo recimo čak evo kod tog spomenika Nemanji, na tom mestu je postao jedan spomenik u žrtvama ratova. To je bila velika rasprava. Taj spomenik je otkriven 2012. Bila je velika rasprava oko tog spomenika, ko ovo treba da bude. Svi su bili nezadovoljni. Porodice poginulih su bile nezadovoljne jer nema njihovih imena. Deo kritičke javnosti je bio nezadovoljan zato što je tražio da se napravi diferencijacija među žrtava rata, nevinih žrtava rata i nekih ljudi koji su možda činili neke zločine, ali su posle recimo poginuli. Da se i to nešto tako uključi. I kad se gradio spomenik Nemanji, taj spomenik su demontirali, srušili, što je reklo ovako, počistili, niko reč nije rekao. Niko za njim nije zažalio. A onda je došlo do talasa otkrivanja spomenika različitim vojnim komandantima koji su ratovali, pogotovo na Kosovu, to je deo, i vojnicima koji su poginuli na Kosovu i nekako se pravi jedna, Vučić sebe predstavlja kao jedinog zaštitnika boraca, ratova, 90-ih i tako dalje. Normalno, njegov odnos prema ratovima je sasvim jasan, njegov odnos prema ratovima je takav, on je bio u vlasti, na kojoj on je bio Miloševićev ministar za informisanje, on je bio jedan od onih koji su bili protagonisti tih ratova, on je bio na najvišoj funkciji kao mlad na početku, ali on je bio na ovoj strani Miloševićevsko-Šešeljevskoj ratnoj strani i on to sada sprovodi to se zaista sprovodi kroz spomeničku politiku. Korak po korak, stepen po stepen, kroz afirmaciju prvenstveno pojedinih ličnosti. Znači, da li su ti spomenici sad u svrsi memoriranja neke istorije ili u svrsi neke manipulacije? Uvek je manipulacija. Mislim, kod spomenika javnih, ono što je u njihovoj prirodi, što ih pravi tako kompleksnim, jeste spomenik je delo koje oblikuje javnost. On se nalazi u javnom prostoru, kad govorimo o javnom spomeniku, i on utiče na javnost.
Ta moć spomenika, da vi utičete na javnost, uvek govori o tome manipulaciju, u smislu da vam pomeri osjećanja, da vam pomeri misli. Sad drugo je pitanje da li će da vas pomeri samo što imate u starim sistemima, u pravcu obožavanja vladara. Ali ovdje imamo već sada mnogo finije stvari, mnogo finije elemente po znacima navoda da vas pomeri kako ćete vi da doživite prošlost. Znači, ne samo da obožavate jednog vladara, nego vi ako vidite ove spomenike, vi će doživite da je vaša prošlost, ne znam, neka mitska, najveća na svetu, ili da ste vi jedini bili žrtve. Cijelo svet sa nam. Tako je, da. Vi možete različite stvari kroz spomenike da iskažete i ta svest negde polu, da to čini pravu istoriju, da vi faktički čak pišete istoriju dizanja spomenika. I ovde postoji taj među istoričarima javnosti i kritičkih istoričara, ta rasprava, takozvani lažni istoričari, pravni istoričari, ko pravi pravu srpsku istoriju, i mislim da oni pokušavaju, ti političari, da kroz spomenike kažu, pa ne, mi sad pravimo istoriju. Kad ja stavim spomenik, to je kao da sam ja napisao istoriju, a ne oni što lažu da se desilo, ne znam to što se desilo. Tako da su to vrlo, tu ima puno prostora za istraživanje i u stvari ono sa čim se suočio i nisam mogu da uradim, jer je pisanje moje knjige i to veliko istraživanje bilo u periodu korone. Onda prosto niste mogli zbog biblioteka i svega toga. U stvari ima mnogo tekstova koji oni govore na otkrivanjima spomenika, na tim dokumenta izvornih nećemo naći u ovoj generaciji, tek će možda neko kasnije, ali na otkrivanju spomenika šta oni govore? Vi vidite u stvari ta nastojanja šta stoji iza toga. Vrlo čudne stvari se dešavaju, na primer, spajanje, imenovanje ratova. Znači, ja mislim da to je deo, ja sam istoričar umetnosti, da istoričari to nisu radili, ili ne rade. To se vidi na spomeniku, gledajući spomenike. Naime, u Srbiji postojali su veliki spomenici posle Prvog svjetskog rata. I ti spomenici su uglavnom memorisali pale vojnike u periodu od Balkanskih ratova, od 1912. do 1918. I oni su se zvali za oslobođenje i ujedinjenje, pošto je kraj sa Jugoslavijom i ujedinjenje. I odjedan put ja vidim spomenike koji dobiju isti naziv, poginuli od 1991. do 1999. za oslobođenje i ujedinjenje srpskih zemalja. Znači, potpuno imate preuzimanje određenih starih formula da biste opravdali ovdje. I možda najveći primer toga nije u Srbiji da na primer, vojničko groblje u Bosni, kad gledate, srpsko vojničko groblje se zove Novi Zejtilnik. Zejtilnik, to je srpsko vojničko groblje u Solunu iz Prvog svjetskog rata. Znači, sad groblje boraca Republike Srpske je i ono Zejtilnik. Da bi se povezalo, ali recimo groblje u Sarajevu je groblje šehida, ono se zove zvanično šehidsko groblje, vojnika palih za veru. Sada niti su ovi padali za, mislim, niti je to, niti su ovi vezani za Prvi svjetski rat, niti su ovi šehidi, ali vidite recimo tamo ogoljeno kako je ta manipulacija sa kulturom sećanja i pozivanjem na različite istorijske ili religijske osnove postoji. Tako da su sve to, tu ima mnogo tih elemenata i ogroman broj spomenika. Kod nekih spomenika, kažem, za koje znam, na primjer, možda nisam mogu da utvrdim u tom trenutku internetom, kada je otkriven spomenik, koja je to godina. Te manipulacije su konstantne i ono zanimljivo kod Miloševića, čak su te najveće manipulacije, dve najveće manipulacije spomeničke u Srbiji kao zatvorili jedan period. To je ta večna vatra, spomenik na trgu na Ušću, koje je Milošević podigao u znak pobede nad NATO paktom. Znači, kao što je poznato po Miloševićevoj istoriji, Srbija je pobedila NATO pakt i on je podigao, ja sećam tog mitinga, kad je bio, znači on je podigao ogroman spomenik, večna vatra koja gori, čak klasični, i drugi je ovaj Nemanja. Znači, između ta dva spomenika vi vidite kako je svako prilagođavao nešto svojim političkim potrebama. Posle raspada socijalistične Jugoslavije u Srbiji se postavilo mnogo različitih spomenika. Na kakav način su ti spomenici interpretirali istoriju, za razliku od spomenika koje su se postavili za vreme
Titove ili Austrijske Jugoslavije. Spomenici koji su podizani u periodu posle raspada bili su u skladu sa tom novom interpretacijom istorije. I jedan koja je odgovarala nacionalnim ili nacionalističkim potrebama Slobodana Miloševića. I najbolji primer toga je spomenik Nikoli Pašiću na trgu. Jer taj spomenik pokazuje sada Nikolu Pašića, koji je negde po svojoj figuri liči na socijalističke spomenike Marsa i Engelsa, po svom državljenju na nekog prkosnog junaka, a celokupna historiografija svo vreme je govorila o Pašiću kao čovjeku sasvim drugačijeg karaktera i fotografije su govorile o čoveku drugačijeg fizičkog izgleda. U tom smislu mi smo dobili Nikolu Pašića po meri romana Dobrice Ćosića i po meri političke potrebe Slobodana Miloševića. Da se vratim malo na ovo, na istoriju umetnosti, na umetnički vidik ovih stvari. Recimo, pričali smo o onom spomeniku na Ravnoj gori, što je bilo 92. postavljen. Nekako se, kad čovjek vidi onaj spomenik, sagledam sa ovog umetničkog stajališta, nekako čovjek dobije osjećaj da je ovaj vajar pokušavao da se ugleda u Tito spomenik, što ga je Augustinčić pravio, maršala u uniformi što stoji u Kumrovcu i još odlitki po nekim drugim krajevima. Kako vi to sa ovog umetničkog... Pa ne znam, mi smo se šalili kao studenti da smo sad doživjeli četnički realizam. Da se pojavio, kao što ima socijalistički realizam, sad se pojavio četnički realizam. Znači, pojavio se da se u stvari koriste iste modeli, te neke priče, nekog načina izražavanja, normalno konzervativni, da biste vi idealizovali. Sve to pripada tom nekom nemodernom načinu izražavanja i uglavnom 99% svega toga je izuzetno loše. Znači, loše izvedeno, čak u tom nekom akademskom smislu loše izvedeno. Ali meni se zaista čini da ta slika vojnog komandanta koja je bila Augustinčićeva moćna, da je imala uticaja na ovu projekciju da se napravi takav sličan Draža Mihajlović. Ali kažem, taj problem sa Dražom Mihajlovićem, to su ta pitanja koje ovde, kako bi rekao, znači nije sporno ko je dobio rat, sve se to su jasne stvari, nije sporno ni ko je kad bio u nekoj kolaboraciji, ali nekako uopšte mi se čini da je izostalo kompletno pretresanje, jer ništa se novo nije otkrilo, svi oko četnika. Međutim, nabijen je neki kult četnika i dugo vremena razmišljeno zašto se to uopšte desilo. Jer u stvari četnike nije baš da su ih ljudi mnogo voleli. I ne samo ovi koji su, kako bi rekao, bili partizani, nego i obični građani Srbije koji su bili za vreme rata, nisu bili neki simpatizeri četnika. Nikakve oni neke simpatije nisu imali prema njima. I kako je do toga došlo da se toliko probije taj kult. Vi možete to, uslovno neću kažem da razumete, ali da shvatite kad neko kaže da mu je neko u porodici bio četnik, pa on ima neku, ne znam ja, odnos prema svom dedi ili tako dalje. Međutim, četnika, uopšte ljudi nisu bili fascinirani sa njima. Ne bi sad pred kamerom da kažem šta se govorilo o četnicima partizanima u Kragujevcu, ovo što sam slušao. Niko, kakvi crni četnici. Očito je to u interesu vlasti da nekako... Sada jeste, zato što su oni prihvatili tu ideologiju, sad je to neki mix-mash. Ti četnici, to je sad sve blesavo, znate. I u stvari ono što je ovde najinteresantnije u naučnom smislu, najteže možda za naše živote što živimo ovde, ali u naučnom smislu je kako vi imate stalno nekakve hibride. Sadašnji četnik, na primjer, ja se sećam, vrlo dobro, 90. godina, afirmacija četničkog pokreta je u isto vreme značila afirmaciju Zapada. Bila je priča, komunisti su slagali, to je bio narativ 91. godine. Komunisti su slagali, šta se desilo, pobedili su ratu. To nema spora. Zahvaljujući tome, ali su slagali. Četnici su za Zapad, četnici su za Ameriku, kralj je bio u Londonu za vreme Drugog svjetskog rata, četnici emigranti žive u Americi, to su sve neke činjenice, i to je bio jedna pozicija. I protiv Miloševića je postojao taj talas tih ljudi kako je Milošević boljševik, a ovo je protiv njega sa zapadne pozicije. Današnji četnici, kada ih promoviše vlast, su umeđu vremenu najveći rusofili, veliki protivnici Zapada, znači sve suprotno. Malte ne su članovi Saveza komuniste Jugoslavije. I njima je bliži im je Staljin nego što im je blizak Čečen.
I to su neki apsurdi i stvari pokazuje koliko se samo konstantno manipuliše sa prošlošću. I to ludilo kod ovog muzeja čak, da osnivač muzeja je član Socijalističke partije Srbije. Sad, znači, ljudi koji svoju tradiciju baziraju na Savezu komunista. Socijalistička partija Srbije je legitimni naslednik, pravno, bila Saveza komunista Srbije. I sad, oni su ti koji odjedanput afirmišu Draža Mihajlovića. Tako da je to sad sve jedan haos i ja samo mislim da verovatno postoji određeni procenat ljudi koji u nešto veruje iz ovog razloga, ali da sve to je samo želja za manipulaciju. Jer javnost nekako reaguje i onda se vi imate potrebu da sada, ne znam, sa Dražom nešto prodajete. Ali izvinite, Dražin unuk, inače, mislim da je unuk, ide na izbore, tu i sad i nove izbore ima, on ne dobije nikakve glasove, nikakva popularnost, činjenica da je on... Znači da i na ove u nedelju, danas smo, petak je... Da, ali činjenica da je on Dražin unuk, ni na jednim izborima nikad mu nije donalo neku posebnu popularnost. To ništa ne znači. I to najbolje možda pokazuje kako to u stvari nije baš sve tako. Dobro, evo, puno hvala. Hvala vama.